Plemenitost, rekla bi, apropo te priče, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme. U nastavku gledamo priču o jednom od prvih banjalučkih grofova koji, nećete vjerovati, skoro svo svoje bogatstvo je potrošio da bi oplemenio Banja Luku, pomogao sirotinji i svojim građanima. Naravno, ovo sve gledate u rubrici Medaljoni u vremenu, čiji je autor Slavko Podgorelec. Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec. Teško da su se ruski filozof Nikolaj Berdjajev i grof Gianvito del Mestri međusobno poznavali, ali kad je Rus pred očima imao upravo ovog Banjalučanina kada je 1918. godine objavio svoje djelo Filozofija nejednakosti, Berdjajev piše: svojstvo aristokratizma je darežljivost, a ne gramzivost. Istinska aristokratija može služiti drugom, čovjeku i svijetu, jer nije obuzeta sopstvenim isticanjem. Ona po sebi stoji dovoljno visoko, ona se žrtvuje i u tome je vječna vrijednost aristokratskog načela. A upravo takav je bio banjalučki grof Conte Gianvito del Mestri, koji se prvi put pominje u jednoj mini monografiji iz 1892. godine kao jedan od trojice najboljih proizvođača vina i vlasnik ciglane. Ovaj zaljubljenik u Bosnu, Banja Luku i njene građane, ali i seljake iz bliže i dalje okolice, između dva svjetska rata zadobio je nadimak banjalučki Tolstoj iz dva razloga. Prvi je što je, baš kao i ruski grof, odnosno genijalni pisac iz Jasne Poljane, Lav Nikolajević, ostao vjeran provinciji, a drugi što se u tolikoj mjeri srodio sa građanima i seljacima da nikada nije napuštao Banja Luku. Conte Gianvito del Mestri stigao je u Banja Luku iz talijanske Medeje, postojbine ove plemičke loze od prve polovine 16. vijeka, nakon austrougarske okupacije i podigao prvu modernu ciglanu i posvetio se vinogradarstvu. Evo kako je našeg jedinog grofa opisao novinar beogradskog lista Vreme, gospodin Prelević, u broju Vremena od 28. februara 1939. Taj visoki aristokrata nema u sebi ničega što bi podsjećalo na zakopčanost njemu ravnih. On je otvoren, srdačan, pravi narodni čovek, koji u odnosu prema ljudima ide uvijek liniju ljudskosti. Kada grof del Mestri govori sa građanima, on je gospodin. Kada razgovara sa seljacima, on je seljak. Grof je verovatno samo onda kada razgovara sa aristokratima. Seljaci su na njegovoj ciglani dobili prve lekcije o modernom radu. Na njegovom imanju dobili su prve savete za racionalnije i naprednije obrađivanje zemlje. Grof del Mestri, koji je bio član gradskog vijeća Banja Lučkog i počasni italijanski konzul, još se po nečem pročuo. Prije Drugog svjetskog rata poklonio je Banjalučkoj opštini jednu od najljepših ulica, ulicu Milana Radmana, koja se kroz drvored sa trotoarima proteže od parka Mladena Stojanovića do tranzitnog puta. Grof del Mestri je to upravo poklonio. Conte je jedno jutro začuo nekog geodetu kako, premjeravajući cestu, naglas pita: koja li je budala poklonila ovako divnu i široku cestu? Grof je skinuo šešir, naklonio se i kazao: gospodine, ta budala sam ja. Naime, i unatoč činjenici da je gradu poklonio ulicu, grof Gianvito del Mestri je još godinama na nju plaćao porez i opštinski prirez. Umro je u porodičnom dvorcu u Medeji 1941. godine, u sobi u kojoj je i rođen, i izrazio želju da bude sahranjen u Banja Luci. Nažalost, to nije bilo moguće, jer je već bjesnio Drugi svjetski rat. Sahranjen je u kripti porodične kapele San Antonio. Hvala na pažnji. Družimo se i sljedećeg petka u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja.